ni wow o karakarak menulianti Pwuhng ko kosanet kay sakeu Richingata o lukay ang way pakunan Pohnpei nan wiyakpur kosantik kay you and 11th Legislature. Ranwat niyasil tapuro riyasak kayo paran kauno riyagat riyasak tayo. O en chansal meranwat wiyaran kapaisak limaw and wiyakpur kosantik kay you. Thailand kagan katla mo tayo ay men pagi Thailand katta o men pagi Senator Ned and kakulian tayo tiyo lolo. Kananan ko mo speaker. May kutin lolo nan kupuray bambatawan chansa lo kapagap. Kay uyagi. Yetkit sabul mar pilibilikan. Ong nan sabul mar pinin ko kusunet kay sakeo and sabul mar pi sarawian Pohnpei main ko samat kalabala. So uyagi o parti. O mentiang kia tungal sakaran kapen. Kapeng po gran kap kay paiban roson. आपने मेलल पुकाल के लिए संपादकन बिल में सब बिल पतो yang lale prano शोरगीत में कुछ William ketiyo pagi sawasan sapul mar ngay sarawe ngayon kamaray ni kit ngayon kawait kit ang nana tungal uyan naman rano wait kanan miya ang kalangan panir iniran katin kalangan o ang partiyo sa karatahan naman William kitiyo sa karair ran katin kalangan nilameta ingir o kapayata atungal sa karatahan ang sukses nilang kabayanir o atungal santo sangkamor Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Ned o kalangan Senator Gan Corus essential low mayor karatak tayo ban katla mo tayo iban po na si assistant clerk on roll call. Senator Aksana Pram. Aye. Senator Kukuwapis Jr. Aye. Senator Isaac Cardwi. Aye. Senator Ricky Card. Amen. Senator Sonscher Ayat Carr. Aye. Senator Wilfred H. Aye. Edmond. Senator Bill E. Edward. Aye. Senator Stephen A. Edwin. Amen. Senator Aurelio B. Joab. Aye. Senator Alfred San Latore. Senator Peniel Leben. Aye. Senator Edgar W. Licanet. Senator Tendi Teswa Louis. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Senator Benjamin H. Lipwick. Senator Makaro Mikel. Government clerk. Senator Evelina Smofik. Senator Shelton Chinet. Yet ngay may. Senator Milford A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Aye. Senator Mita Sinina. Amen. Senator Francisco Sinra. Amen. 9, Mr. Speaker. Aye. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan clerk essential essential me Senator Loyola excuse sang wiyakan what pwede kabinsa pwede quorum at ay kakatlan sa matay wiyakpur ang magprayo po yung kakulian tayo tiyo wiya sa matay sa karatan kapyung melel sa misik o kapyung lap ang sa karan wawlap ang kuburan haraksoko wawlap ang kuburan isoko wawn ki sabul marlikan ko nanalang ko nan kaniyay ko waw toror o labalap kay di koros nan o government national state o local government ibilmen wawn ki sabul madrail kabina and Pohnpei Honorable Stevenson Joseph wawn ki karyaon kabina Honorable Francis Pilman waon ki songko pong labalab
Nelson Joseph o yang amusyong ko pungkan koros. Wasaksit ay dungal wow o Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram o Honorable lang siya so labalak nan chamber watch government o momocho men Pohnpei what bekan o nan wekan maslikan Pohnpei pag trial ko penanan wiya kupur an ran what trial an kagan katla mo trial ay ban po na siya sa trial floor leader Abram kalanganan ko mang Mrs. Chungol sagalaw yata ko magut anu wala yata ko magut anu pagitak jalan ka kasamu melel sama child karyawan kabina o child kat kiyang eu lawlop Speaker may kulo cha kadla mo mo floor kalangan ibilmen chungolan ki aso ko kasamu pagitak jalan kasamu right to school kay मैं पचंग चैल रानवत पुरन का चबियता काउनो एन एजुकेशन में कोशांति एन चबतान यालेमन वीक वट द एजुकेशन टेक ओवर डे रियाई बान चब kita इराल चोन स्कूल kan kayu kimilen sikra sang OLM CHS penakap minute me ban kaya ng Chairman and Standing Committee on Finance. Roslyn ay Elias sang MHS o aban kaya ng Chairman in Education. Asumi Yardes sang NMHS o aban kaya ng Speaker. Kayla Irons sang STA o aban pajon uya kaya ng Floor Leader, Lilichin Alex sang PIX, aban kayaneng Vice Chairman in Education, Kenray Penias, Pilisanga School and PIX, aban kayaneng Vice Speaker, Ubilemen managap me esungalat Nathaniel Silvanus, aban pasungon kayaneng Lieutenant Governor. Women nuaw pagitak challenge kasamo ko sa sulga yung kalangan floor leader pwede po na sa essential o sa bulmatrail karyawan kabina Honorable Francisco Yowanis o siya rin school kan may padrang trial runward kalangan ng karyawan kabina o student kan chorus o irail kan chorus may padrang trial nan chamber wood pwede yung malkak padrang uya ko purun runward kalangan floor leader kami Speaker nuaw men pajuan segera muat kesampal wo pagi wata-wato pulpen channel and kapandala ewa so chancel kamagat siyang floor leader trial and kapandela wata-wato wala altan channel o pwede yung karya ben kamagito trial kapandela watawat o wala altan sa bulmatrail channel kami floor leader kalangan Speaker ipilmen segera muat kesampal wo pagi challenge suspend order of business Choro kati apali ng PSU o waluan ng kalendar. Chancel mo kamagat siyang floor leader Thailand chorak tiang ng PSU o walu o pwede miya karyaman pan kamagat kat po ng PSU o walu anson kat kilong tapatrawan long kamutan ko sanat kan o pagpangkan makonang. May sanat Speaker sakar Original point of privilege. Wow, ano pagi ay chingol sa karan kay Boni wawan yang baceng sa pulmong nakumkat kitar. Speaker ay chingol wa bang promi. On vice floor honorable members kan kachton karyawan kapna ang agiray kan may sansaler. Speaker kong puri kuingak ko na sa mga nakapriyaman mapiliyang baceng uya kupurin rawat. Oscar Panuelo o Maurice Santiago. Pagita molwatch macheka kachkiyang releo lopolopon. Langan Speaker. Senator Edward
May I address point of privilege? Kami, Senator Latorre. Kalangan speaker mo na iba yang patuay bil patong kupurakan uya kaping total patong kamu speaker kay penuaw me kom sapulman kiyer wong kung kamu speaker vice floor honorable senator kang koros melala itong alwaw ng kakwaw niki Lieutenant Governor Yohanis o Lieutenant Governor ang lakap mabil patong lieutenant wow niki rail kang koros mapatong tail wow niki rail kan mabil patong tail ng social media speaker men pilnian siya umaw pagbang kupron katuwat tayo ng bilgak kasamu kiyo kabinggi yang manakap kasampalinway man bilyan patong tayo ranwat yay kemis ke kupo makinyang pukoki palibil kasampal na nagkasamauranti ula pala lupulupon. Kalangan Senator Edward o Senator Latorre po yung point of privilege. Metokayer manakap kay Masansyal Mr. Edward at Mr. Panuelo, Mr. Santiago, Mr. Cupo. Kalangan ng kupura mo alam maliplikak yang patriyang legislature ng kuyak puron rangot. May I address point of privilege? Masyalara ipan po na sa floor leader. O kay kat ban adoption and journal o Sansyal mag-try delay kamoy. Speaker, kami tinggal sekarang wow sapal kang kupuran. Iman nuwawo karagarak taki umot kasambal wajan suspend order of business. Ugjail choro kiti apali ng basic tayo may bill calendar. Kalangan floor kamagutaw tayo ng choro kiti sa ng issue o walu o choro kiti ng basic tayo yay bill calendar. Wagi amia karyaman pan kamagutok try kat-katyer tepat patroyer po ng basic payo o iban po na sa assistant clerk at work. Legislature Bill Number 14-24, a bill for an act amending State Law Number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2024 and for other purposes, ang nikaryaw kay Saklang Watawat. Kalangan men po na sa floor leader o ang kamagutin challenge masa ni kamamatan ko sa network kami. Speaker nuwawo men pacuan sekarang umot kasampal wajo pagi challenge ka katarapo LP ng basic tayo lebenyal basic tayo ang kriyaw watawat. Kariyaman. At saan sa lang mga kamagut mamiya challenge katiyang nan kriyaw o kaimsak lan watawat o ang kamamatan ko sa net isak payo lebenyal isak payo. Koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni So kamagut paitar o miya masa na ben kamamatan ko sa network. Chairman and Moni, Senator Carl. Kalangan main speaker mo na ipangan pati ang kupura ka na inkak. Pagkapan kupura mo tungal sekarang kapung kay penuawan padang sabol mo makompa kita memot kasampal wad nan mole tungal wala pan kupura mo wan ki vice speaker wan ki floor leader wan ki honorable senator kan koros ibilmen padang kupurakan o wan ki katon sama dai karyawan kabina irai sering school kan maban padang tatok kasampalan state student takeover day may bancap tanialam may pilipat yang kedai mesang ranwat nintuan KAPWARESOU o irail manakap kay me sansal mumot kasampal wad kasamo ng kapanakis ni oralap in kakpatyan kawid mamiyayar kamudang ko sunod me pataban kupurakan pagi legislature watch and kadiyang nan watawat karyaw ang one money you mapan sawase kamatong mawiwiyawi nan mo chikchik chapter ran kauna and week chayo o paano bisagla ran sarawin week at ninduan kamumatawad mo ni mapan apelta sang momot kasambalwad pan sawase cekan maban
Pwuhng donation kay mamia yaro kamakit mo kamatong pukat. Pwuhng met piluan mo niyo bansa wase kamawiyala wasan kamatong matong wat wiyawiya. Ano yaralap i kamumatan ko sa network me sansal o i kamelala mamia floor amendment euteriao me bilban Pwuhng. Ay pan puyak wasa kasi to kalangan kubro main speaker bagi ekak tungalan kian semua. Kalangan Senator Carl Pwuhng kapesen kamutan ko senat miete masinaben kamutan ko senat kami Senator Edward Kalangan speaker nga sa balay chingal sa karan wow men pachawan long motion jalen paching timasen pa. Kalangan speaker. Kamsa mga speaker. kubro Senator Edward bituan Senator Carl masaniyata mamia floor amendment kay masansal mo trial kamelala me floor amendment ka koros patrapang kubro main kubro main po na sama Israel ko mamia sabul maray floor amendment kami Senator Carl Ni wow karak men kamakit momot kasambalwat kedalan ketiang nan masen pen floor amendment nampe Isaac laban yal Isaac payo. masansal mau kamagit sang Senator Carl nan masanaben kamutan ko senat aktualan pilmasani floor amendment Isaac labinian Isaac payo koros mautung kamagito masaniyay uwa masaniso pwede kamagito poita miya masanabe kami Chairman Carl Kalangan main speaker pwede uya pen totok magdagin sa pulman ki o apol pen nempen tupsun totok pukat magnapali kamumatan ko senat te kamumatan ko taglan ko senat ay men padawanay sang nan tatakwat kamumatan ko taglawad puegi ikamelele mamiyaw kamumatan mepan apali kawidwat anak puegi asode akom kuburas main speaker puen ni oralap KPST kawid masansal esansal me ewiya policy sa maday government me kusunod kan magday pangkin kamanata ante kin minimum me government yang ujung tatangkan me kin kagadje kasale men kasaliel kan merasa yang sakawan wai sika posang kan eri mengurin kosan dua puente depan kuburakan kawin memia sang sama matahel semenin kosan dua toko kalang sangan tatok me maban patun kamatong arama semen tepuniu maban Pwuhng pananana pain tatu pesawo Pwuhng ka qualify o Pwuhng kamatong tetataku. Tama sansal nan kawit mamia piniu makoko tapin tororiu matan ki Pohnpei South Pole Association ewang sabun madai lobis in sports Pwuhng kawit tata kamatong mawiwiyawin kompanin padlight makasalita raimen Pwuhng oirai sa waskita wad moniyo sansal me piltonation kay Pwuhng tatawad nintuan na chapter eri pwede ba miya pay kasal nan tatawag magtay bang kamanatawan mo ni masansal akamutan ko sa nadwad songosong pegi mumot ka sa balwad and kadikisang labin patupad light nan kamumutang ko sa nadwad o taron pansansal nan ko sunod apan padungan kasaliliya softball tournament sansal makasaliliya softball tournament pad light we are sponsor kamatong wad kamatong yume pasan pon kawitin kasaliliya softball tournament o kaiten pad light na matunay tang kamatong wad pilmiya business pilmiya individual
Pilmia member in legislature me yang sawas ke pil o sang tekan me yang apali Israel son matongkan me patopene o wiya ka matong wot nan most kecik. Erin yaralap I maurin kamutan wudak lawat lepin patopat light dan pato yesang nan kamutan ko senet mesan salbang ko purakan. Kalangan main speaker. Kalangan may motion to close amendment. Motion close. Mag-proin po na suma, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Muna iban yang patro. O ito almil ban yang keterapunan korongan. Boleh berkan iman patro yang komun. Soalkan betiang erwia ito al sekretarian katun. Wow. Kan kuburan camadal kod labalap. Pergi magajan kologol. Esingagan maur o amendment child. Only como speaker twice. Floor o honorable members chorus. Go Gilman Pahrek como yo pilwangi. Keton karyawan kabina. O Israel serigan may yang ketail dan kaliran wat. Mr. Speaker. Juru megot me Kadkadaur Pwuhng dan Pilwat ije imanale kawit sangoman styling tangki tayo mat hotline. Oh. Mawar Senator Perez na kamu Senator Carl may kamera na makalala pa kiyo mo. Kalangan main speaker kasi pala sekarang wow kabungki kalalabakin kawin memiyasang Honorable Senator Perez Pwuhng men Entertaiment ongkid men madalinim busangwat sangan kisin cungal tua demet so demai an kin kak natla nanwen madalinim mari at cungal wawa kagaten puk an sansal me padon Pohnpei padawan piru sangan piru yumet dari bisnis kan menet nerki sangan piru nan kolonia nan wete kan I bisnis makin padawan tong rail meyang sewese kamatong mewiwiawi dari nomor eten piru yumet ale padawan laid pu neme main marara main Israel kan Pirun kamarain. Cakan tecungale kakawewan. Yield floor wrong kambagabay Vice Speaker. Kalangan Senator Carl, yield floor wrong Vice Speaker Miguel. Kalangan Speaker ay tungal sa karon mo aw ang kakpulis sa pulmong mo yung tungal mitay tight lang. Wan kan kamoy wan kay Lieutenant Governor floor kambagabay Honorable Senator Scoros Israel pwede na balik kumotong lap na uyaw Pohnpei nan raya na sa Old Suliman yang akhiral cekan olim o memel sang koros ay tungal wawang politik ang Pohnpei lakap Israel ko mapan walian momotan abali legislature wat ni alam mang speaker pwede floor amendment wat kamayi sanger tupsaw mapitak daw miyaw kalala bago ito kalang sangan tubsauta sangan tengkita maramas kaptungale mo sangan tengke maramas kin katengatato tungale lao mo miya matungale larmas like Paul ma ayay tungal kawe mo speaker oi pagi mo sa ng gulos. Sain salamau kamagit ketalan recengti masa depan floor amendment Aisak lepeniar Aisak payu opagi amia utpe aiban entertain koros me utung kamagito masa ni Pwuhng masa ni show kamagit paitar jai recengtiar masa depan floor amendment koros me utung thailand sabulman kita floor amendment Aisak lepeniar Aisak payu masa ni Pwuhng masa ni show Kamagit paitar o kay sabulman kita floor amendment Aisak lepeniar Aisak payu ranwat.
May I floor amendment? Speaker. Kami Vice Speaker Kalangan Ligat. Speaker ay tunggal sa karanwa bang kubromul. Amonay panu yang tak kumukit. Megot me iman sakar ke, pergi supplementary rule. Temen kau itu toh, pasal itu me kisin number kis temen megot suruh pungyunan, uya pentotongkan, mana-mana kakuk taklawan kaknya. Essential me, kami floor amendment buat perbatulang, pin number isok payo, lebihnya isok payo. Atama attach seru payo, ugi niya typo seru bang padosango, only duplicate and copy and paste. Iman uya kita men kawit pergi mana-mana usok pador yang punya atau kapangatawa sama typo yumet utanaban payo kajian seru payo. Usangan pil coror mo kajian mo iman uya ke ay tunggal sakarata main speaker. Kalangan Vice Speaker, iman patroan kaitan kabungala kamumutan kusunet nimbange patroan sang sero o patroan tiang pergi email pung tamisan salah sang Vice Speaker o kaitan treat irawat typo yu kamumutan kusunet isak payu dan menyari isak payu me floor amendment would songo-songo namin kami Kalangan main speaker niwaw o sakar sapal ay batawan sakar kami o mumot kasambalwet kataro po floor amendment ng baisa ko labanyal resok tayo o sapalman kita Karyaman. Nasaan salamaw kamagit sang Vice Speaker nan masanapan kamumutan ko sunod ang Thailand Pilmasa ni floor amendment Isak kayo, labaniyari isak payo. Karos mautong kamaguto, masa ni Pwuhng, masa ni So, pwede kamaguto, pwede miya masa na pa, kami Vice Speaker. Kalangan speaker nan pumatahan waktu kala isak kayo labaniyal isak payo songo-songan wakit ira kay may patro pan paligan na legislature wood. Kira kayo engkak Patuan ang General Fund kala lumagit ni Pakpak kwenta buin cacaan tatak meto kayo welcome tigan. Mang speaker ni week karyaw niat karyaw ang January sansal mawaktakin po kami Akai kamtigan utan sula sore cacaan tatak panapali kamtigan rawut abo sedekak en patoyang ewa uso luan tatang kami melak pilan rairwut kasampal pagi korong labakan uyawi me pitata wakitakan government makeup itiptakan song todok ke bangkat lalole pil kabatayang nan makumakatin uyapan tatok pukat kabil pan katriang pasane uyapan pacet song toto apan utan anane catan ekis catan tatok enapali welcome tigan memia ni pakpakan cala lima katan patola utano metodo pan masani patuan me moin esolap tatok abso speaker wawat makin patoyang welcome ti sampar lima wisak patolaro Surgak tatok nan mewet wege inflation harus yang me triple point and song harus hari ninduan kamele le konang an patoyang extra tan tatok ang ewe kamtigan orang kak tatong ke ang chairman kan memote tikap absolute tan tatok kan ewe kamtigan kira karyaw aban apali pan of speaker main speaker met kaitan monikap reprogram yo engkak torasang one moni kala nen wonakit pan personal memoni pan peka bogi mio poko me sai gutana utauta o moni bukat peta ar bogi anan en kakakistapun egi sailak magit choto katai kat lang lalema
aman speaker te aman riaman silman panana batang nan magitkan magitay bang kasane badola lelan September sai totumya ari esensalan sawut me one me mian sawut agarayan sota ar begre program en ka kauteta en badwanong jalan nen tan paluo o talawonagit enagis kaitar speaker repan moni bagat paros kaitan moni kap up euyari program yeu tan opsi speaker nuau u kawewe motomot may tungalen ko boyang kak sakara ko momot pasang balik legislature wat kalangan man speaker motion and close debate. Speaker kak itak mang mo na tayang close Una iban po na siya kamakit siyang floor leader and retingiti machin ba may kupurin po na siya ma Senator Mofik. kalangan speaker mo na iranyang ko to ay tungol sa karatahan kay Pwuhng wow ang batrang tama kam tiyang kiyer filmen mauniki Watchstone Lieutenant Governor na batrang katail Israel Serikan o Karusya mayang batrang katail mga nakapun sports kayo na siya batrang katail ng Gallery Ranwood Honorable kamu Speaker Vice Floor Honorable Senator Kan Karusya ay mo imenbetang kita reprogramming na Vice Kasaleta pan patrosang yawasa o ya total amount in reform portray patruan to 5,000 6,000 ayaw utan total amount in tamag chay tok when kang tete yung may speaker member kan Karusya o yawasa reprogramming ba patrosang ya nan many account magtay banking san lalo kailangan no kano ya total amount in mo ni magtay tok kalangan Pamawar sa Senator Mofik ay ban po na siya Vice Speaker. Speaker kalangan mo yun kumkubura ay tungol kawewem ay tungol lom ng mutumut ay main ko nangan karerela pang kakalelwasa may inangan kalalaba ko batosang met pa batosang pan personal and Israel tuntotok kan mi pan speaker Israel tuntotok siliman moni kan me sodo totok me peita pan personal wo Salanin mo nakit. When pain secretary man mauutan pan permanent secretary second o PIO nakaran out position. Kabarayong kalautlan present pa sa klimawo pil watonge po nanton totongo. Prala October yo peita. Peita one morning what dintuan kawit sang budget na pan personal and speaker salanin mo nakit what peita. O sirban totok और पुएगी अना नबन तो legislature वोट के लिए मका कमना रे प्रोग्राम पुए ना नरमा छोटो का उयाऊ नहीं हो संगन मोम legislature के लिए पंका मने आला और पुएगी पेटा पका रामी आना ना आइटम रे याऊ नेन पटोलांग सैलक उन्हें के जंकाइटर रेफरेंस स्पीकर पुएगा कपाली स्पीकर ओ मका फाइव स्पीकर ओ फ्लोर ओ मेंबर का नाना ने बिल पंगन कैले yang टकी ओ ततोंग आई नंबर वो मैन स्पीकर नुआ Kalangan Vice Speaker, mamawar sa Vice Speaker o Senator Mofik ay ban po na siya kamakit mamiye. Dahil ang retungiti, masa na pen floor amendment ay isa kayo, laban niya riyasak payo. Koros mautong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Show, kamagit pa itar, o dahil retungiti, masa na pen floor amendment ay isa kayo, laban niya riyasak payo. Koros mautong floor amendment ay isa kayo, laban niya riyasak payo, masa ni Pwuhng masa ni Show kamagat pa itar o tayo sa bulman kitar floor amendment Asia kayo laban niya riyasak payo Ranwood. Miya to floor amendment. Speaker kami Vice Speaker kalangan speaker nuwaw ibang matuan pata Vice Speaker o Chairman ng Finance nuwaw sa karega mo yung mumot ka sa palwad pagi kailang kadla masa niyo sa puliman kita floor amendment number isak riyaw labanial riyasak payo Chan sa lang mo kamagat mamiyak kailan masa ni floor amendment isak riyaw laban niya riyasak payo o sa bulman kita koros mautong kamagito masa ni Pwuhng masa ni Show kamagat pa ita miya masa na floor amendment kami Vice Speaker kalangan speaker yan ka pata introducer and floor amendment what wagta ko patrolang monikan na ban patota ang kaselelia
Kasalelia Sport Softball Tournament. Me uyawi. O me bilbang uyawi. Makitin kamatongkan. Me muriran silisak. Me tatoklan munut. Pan mia report yu pan patulong pan patatong speaker and 11 legislature work. Me pan catering kabna. When kasaleta ni bisit. Utete. Tatoklan munin way bukon pakat. Metokalan sa kamatongan softball. Ay mo rin floor amendment with main speaker. Kalangan ng kamay. Kailangan Vice Speaker o Kapesen floor amendment ay sakriyaw na binyari sa payo. Kamuy, Senator Simon. Speaker, kailangan ng kamay. Kung kadun ko puro, mo itong paitungal sa karata. Kaping wow. Kaya po niya patuwag sa pulmamisay salian. May sangat nilang. One can comment, but Lieutenant Governor, Vice Speaker, Floor Leader. Honorable Member Corus, Pilmen, patuan mo lagi, Ryan kan, patuang calorie, Ryan kan, so apa di matungin Pohnpei, o menet to school kayo patuang terawat. Speaker, inani kaping ki, floor amendment may essential nan, one nampay sa kriyaw labilari sa payo pa. Ipadawan tatok kumutang question network to isut yarta control measuring irawat. Ari inani kapinggi kupur mo essential sang chairman o vice speaker po ikamilele may member kay biltogi kumutawat Pwuhng men kate yang kedail dame apa pali motongkan dalito met o yawan atay tamag tay bangka kate me yey monika tatok lan dun inong Legislature kat kita sempurna. Tapi yang kapinggi yo men patuang kasalai tunggal ututong kemoto wato master panuwang ay men pagkita di masan po usus kila. Speaker. Speaker. Kailangan chancellor mau masula sang senator kan ay men po na sa kamagut chancellor sang Senator Simon kailan rutung di masan ben kamutan floor amendment ay sakriyaw laban niya riyak payo. Harus maujung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paitar ok tayo rutung tier masana ben floor amendment ay sakriyaw laban niya riyak payo. Harus maujung tayo sa bulman kita floor amendment ay sakriyaw laban niya riyak payo masani Pwuhng masani so kamagut paitar ok tayo sa bulman kita bill floor amendment ay sakriyaw laban niya riyak payo. Motion in close main motion. Privilege motion, Mr. Speaker. Vice Speaker, kami. Motion in close main motion. Chairman. Privilege you may tiwagalanan kayo mo. May kupura motion no dahil rutung ti motion pen main motion o ialete karyaman pen kamagito. Hamoni ban po na siya kamaguto may kuproya po na siya mga Senator Abis. Kamu Senator Abis. Kailangan Speaker maway chumalwaw maungin kami Vice Floor Leader yung is Honorable Senator Karusian abneler wangi Lieutenant Governor o Karusian pateng kay rawat Speaker ikamelele me miyaksil ko yung so pa ektalin me siyang what I mean pagkama motion and close kak nita kala hotel awito floor amendment yo panaw per sang center simram Speaker kapag yung mama motion and close kak utro Speaker kailangan Speaker Dahil kamal ma miniteo dahil Speaker mohon komal. na kami Kang kupure ibanil lorong senator na ang privilege ma. dahil kamal miniteo
Question net Asak Payu, Labaniar Asak Payu. And ito nga nayali at isang Vice Speaker, kamagatin retungiti masan ben kamatan question net what. O puwe kaya miya karyaman pe, ipan entertain kamagito. Koros mautung, Thailand retungiti masan ben kamatan question net Asak Payu, Labaniar Asak Payu. Nito nga naya wukitaklar, masan ni Pwuhng, masan ni Show, kamagit paitar, o tayo retungitier, masan ben kamatan question net what. Mona tayo ban katlaw suski essential magtayo ban katriyaw nan karyaw o kaim saklan watawat o puya kaya tayo sa bulman kitar floor amendment silu sa bulman tayo rule may require duplication at taro puya kan pan saliti o iban declare may kamumutan ko sunnet LP number Asak Payu Laminyari Asak Payu LT1 panuyalar LT2 Bagi tayo ban katiyanan karyaw kem saklar matawat ak tayo ban usus ningil o ipan po na siya assistant clerk on roll call. Senator Rapram. Amen. Senator Rapis. Senator Artui. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edmond. Amen. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Chawat. Senator Latore. Senator Leben. Senator Licanet. Senator Louis. Amen. Senator Litwood. Senator Michael. Senator Moffitt. Senator Ness. Senator Perez. Amen. Senator Simon. Senator Simina. Amen. Senator Simran. Senator Moffitt. 9, Mr. Speaker. Amen. En sansalang way pakon mesabul matay tatok tausus metok ke kamumutan ko net Asak Payu Labanial Asak Payu LT2 usus Asak Riau A o soto mauwang. Met mawawag tayo kamanalar kamumutan ko net what ranwot. Kailangan kamu Vice Speaker. Wait, kamu Senator Pahrek. Mendaga magtaga kitiban Rotoro. Lord Motion Speaker. Kami. Speaker kalangan kesapali jungal sekarang wow. Speaker pueku wow akum kuproye puyen ka KPSMA railkan me pacang child nan wilam lamin ranwot an kaleri kum kuproye ban jepsang palimesia. Kau taulanan sa madu mo point of privilege. Kita menol kesampalan way me jungalat Justino Silvanus de lang yoron mo nagunag child kachkiyang ulupulupon o luwakan pan pacuan kairakti metuamet Mr. Alvin William Mr. Jerome Silvanus meniai suwace pacang sering school kan misalnya lo ime bukogi pelian physical education specialist o mayang pacang ya Anderson Ponaport o ime cukolan ke IQB coordinator o ime pacang mo ya Mr. Hanson mayang pil papali sawas option cap now iman pagitak challenge kachkiyang rail eul pulo.
Speaker, point of privilege. Speaker. Kailangan floor leader, masala sa floor leader ang may kumpuriyabon po na si Senator Pahrek, kami. Kailangan, Mr. Speaker, isa on more modes, niya men manakap and materinim niyang barapuro ng kalaluran watch. Lang-langi siya-sapit all tupun pan may Sean Cronin letaw te Alvin William o min bagi sa langkag patuwaneo napalala po. Kailangan Senator Ned mamawar sa Senator Ned and Senator Pahrek ay kung sa Senator Ned. Senator Ned. Kailangan kami speaker. Wiki answer ay men patuan pagita may tunggal sakaran wow an patang lapwekan metianger. Imen patuan pa sa pulmang committee ang Rosan mau o pagkeme kamuyan ka din mo itada kit me Yemen me baniyang patang kasarawian turnover and wheelchairs wali pagisama me ban patota aban turnover clock isa ke wale pa masaban tamet mo isa ban lelo mo clock mo ne isa ke wale riyet railgan me ban patang ye Senator Simram o Senator Edward amuin quorum ban tu duet akom may tala Floor leader. Igorama dahil ramulit. Dahil kadla mo dahil memen nituan sakaratan Senator Ned main makamailban kata tapatrota uya kubur kakadra komalti pagi asudabang sulakorum amasyo ak may kakata masyo kupuramal nan uya kuburwat ak may tabakalugi lang masya kamanala may ako tak may chuto yang pateng. Iya retoror kami Senator Pahrek. Kailangan iman baruan pagi kurang kapurang ay tunggal sa karadaan wang. Dahil abaliyala ko sa natiuran wat na tayo pa nabaliki Israel puinin matong yun. I baruan ni rayuran sa ibin kurang kapurayan. Niya taroboga bibil baruan para sili. Niya may karaniang 11 million. Yet may bin baruan, Mr. Speaker, puinin matongkan bagin man bagito sent, bagitahin ka kamanala sent, matong asito ya kapatiyo, matong niya acaptong selarmas puin ka kuya siyan abolpan Rosan mau. I paruan yang paruan matongkan mauyaw-yaw. Momen me wialar kisian men iborak kamatong. Yang utung ibaruan sabang ay. Men paruan Israel son abali kamatong. Hingga abali wasakan me Israel tisang men kasaliel. Pwe kusunod pugat sa napol di Pwuhng. May sinuban sa pungala men wasakan yakiyu kangpu sumok sika obil sangon men kasal trigan uyuyawi obil moron matong armas matong onak sagawan Pohnpei o sagawan way may kila kami yang kamanagila kamutan kusunod pugat pwagi matong esose Rosan mau ibaruan taran sayo me agonang Israel song kamatongkan ale truck test mohon matong mobil moron kamatong ibaruan me uya Pwuhng aramas tamara banale duwan tama ko saneti and there uya o samaral moni there kota o men kapat kemsegla Mr. Speaker Pwuhng Israel gan me patota sang Israel
Israel pugat yang trageta puya pen abol pen wheelchair. Oh Israel kan me pan abol yang wheelchair. Israel kan me parota. Restiang isinogi patokata. Puin kan me pan abol Israel kan nan coro. Ibil puriang migila yang pacem. Puegi abol pen Israel kan man ke nan coro nan Pohnpei isiro kamakaman. Ngai mai patawan tabiata. Oh ipatawan yang hati setepan dia Kadkadaur Pohnpei Consumer Organization. Ibil patawan lang ko senat kay Israel kan patota possible yang sign. Me kawada sa madail Pohnpei disability law. Oh disability law mianan ko senat to me Kadkadaur Pohnpei disability plan ranwat Israel kan patota rabil yang sinogi magitilan sa madail boleh ben Israel kan man dan coro speaker ipatawan puriang may gila buwag ipatawan asu sa malar ka mamela uyawi di may ban walian yelo san mela uya kabur nan meeting sure magagwalian yan puriang may gila buwag sa madail ujustong wasaksit megor met talk loud ongi to talk loud pi ima karta igin patawan meliang awakan makilitiang child ka kuya kubur kiyang ayan show onan kuya kubur igin patawan pagi mapagpag sa pagpagwat purang uyawi maranmat kamuta maitang pagi kisang soran sa madail kuya kubur kasan to bagat ragak kiyang marin tatok turnover wheelchair kay kakoyang anson lunch de marin tatok ay barawan puriyamay ki rawat sa uyawan sa mural uya kubur kasang balawat. Kailangan ko Mr. Speaker. Speaker. Sampai Lord Leader, Malpura buat mai taki mai kautan dan lima mai kami cakap patuan. Kami Lord Leader, Amore Vice Speaker. Kaya balik cingol sekarang wow. Speaker kamu kubur. Ika pengki masin pen kamotong uyaw po sama child managap men me yang apa bali sama child option sport yang pacang child o enggak pacuan na tami men sakar kemet po ki manuk sang sakaratan privilege misalnya child enggak pa na men niyan sumaw pag child bil kasamo Mr. Ramsey Chowap. Motion ran mole Speaker. Punta privilege. Kubure bahan po na sama Vice Speaker. Vice Speaker kami. Mang Speaker kamu kubura. Ay tunggal sakaran wow sa pal. Ira kasambal koros mamia ay kasambal. El kamele na makayo kasambal ranut. Mon momotwot Israel seri kaima seri school kaima patro motel men tungalan ke ansau mau opel sakar kita kasamo ay tungal kasamo Israel me niyamail pan uju ya popkat pakmailel nel apulay traisu iban pagramay. Never give up. Nandiyan school. Because amoy gumaylo, congratulate. Isme bano ya Vice Speaker. After 10 years, came Vice Speaker. Oong me bano ya Speaker. Ye karya mali me ban mot ni pension Speaker. Non-legislature would. Kayo liya man, pinakap man sang pex, men win not. Uya, Speaker and Lebanon sa unahan sa open run and take over, mamia. Nan nialam, Mr. Bangkak yang patang, abay tungal kapakap, panto ko'y kumahil.
pil penakap man awala kan mayang penakap ko mapil nanti yang beliya ka denon terminate Pohnpei buin oliumet Mang speaker ay tungal kapang bugin mababali mo to kahit yung talk mga iyo wapali armas pulubul iwewe ka malabalaban to talk mo kumail tungal MP pel kalangan ng mahal porto angan kala niyan so mo kumail loloto nan wasawit apel kasali yang good kupramay iyay bagbag matong puen kami nimi mapulabulin Pohnpei kabasiray matong enter karata try lupa na Pohnpei try na kuwang men rook men masalag nanaso ko ko ariman pagik malanggak nanti yang kayam sakala mang speaker ay tungal sakar musik pagengang suangkan koros mo Pwuhng abwasagis makasambal rawat speaker privilege mako yang member man may bantang aton medjung insa na yun may sabong alat ang atabong naramasaman sa libang kastudi lau peralan na mayari privilege ho barbadur yan naman ija aman nakpen control makatuwa ay man kayam sagala kung kubura po yung kak kabasa sa may ultupun papa man sangwin matalan yun sa libang ran congress speaker po yung chutuwara ngay man kabasa walo iman talang kak kasamo aron manikinik matalanim kriyaw labuan kalangan man speaker Kalangan ipadawan magkait patpato tagat-gat nan sa matay wuya kupur ma solar point of privilege ay men pag Thailand torak tiang ratoror kamel may ratoror kan metro to main konang Thailand katiang ma nembe aisak issue yai ratoror Thailand kagan kat lamon Thailand katiar o tayo kat po nembe aisak issue kami Senator Carl kalangan may speaker kasabali sa karanwawo ibilpatang kupuramuyo kupurakan kasamo irailkan me momot kasamo alwat po na sayer kasamo wow niki paduan mi kamodan kosenadyo me puente tatagan kamanamandan mo ni magdailap sa pali apagi puente kamanamandan mo ni wo tatak kasamo yumet wabana pali ananen Pohnpei yaw sawai o apel penirail men Pohnpei pada mo pergi kabil salet ari nawawo karak main speaker kamu matawo menempe ki esak silu lebeniari esak payu elen nembet pan bukidag mur an kakasainan kamitin finance o kamitin health kalangan Kalangan, salah mau kemagitsang floor chairman and finance, floor amendment, yung sansal pan kupurkan and assign lang committee in finance o health. O pwede miya karyaman pan kamagito, ay may pan wiyawi. Kamamatan floor amendment would pan assign lang committee in money o rason mo. Miya iratoror kami Senator Artui. Speaker. Kalangan ng kubromoy, Mr. Speaker. Ijungol sa karatang kaping bang kupurunan nilap, melel pachen sa pulungon sa karataan, kay Pwuhng matiyang ngayon lang, melel nan malwot ay sa karataan wang kung kamoy, Mr. Speaker, Vice, Floor, yung ngayon honorable members, Karos, melel karyawan kapina. O Karos may iyang child, melel spring school kan, Karos may taypayan pa child mensang wat. Mr. Speaker, ijungol irachororon naman siyang wat, ebit Medal Convention Center yu me wiyawi nan capital sansal ma Convention Center wat ko chay ban inanan kasampalong ko chay pok chay ban bil benefit sang abo sansal me niyaru yu tatok sansal me warakan magin tatok stosakan magin tel ngagiray ko po Ragnobo dia nang kapan. Are email sakar kita chay langkak sawas pen o so wasa. Sansal maayo murun uya kupur niyay chang tila rail ko watangan ko tilan so keso. So sakat changala.
ika melele ma kanti kuni ija songon uya be me mier songon instance kay rabil bukti yang lala mia ora rais to sa kay jang dila bali so kay so bil wapang nana bil muri sang mo eu sto sa ko changa cho sere eu imu yu nan so kay pono ari ika sambal ki abe bo kanti kita imu ko chailam bil yang so se Israel pemurun mat raka sabon tip aime imen sakar kita mo na so chana ne yan nasain abang mo uya tonto talaru uya sangan alan way pakon rime ka sambal ki na mo child newang kapina meron newang national government melel pali kan melel public safety ran kunche uya benar kun telunga ki rail ko boy kan pali laut na rail ko boy ka udang kan overload dari pali kan magna pa pali ran kaco yang kecil yang apali rail ni rail wiu ya tatok kesambali uma wiu yawi nan capital ai mai min sakar kita iso jaman assign apa imin na bil speaker ka kay uang kabina o national government ni taro boyu melel public safety ran chechek uya banaral changchangagi rai tipso kanong tatok lap na wiu yaw po kajailang kak so sa Israel torre sang rail redo sabon tipila ramas o melel kajaimen Pohnpei ai imat may kasalita kailangan ng speaker. Kailangan Chairman Senator Artui. Magpupurin po na siya Senator Simon. Kailangan speaker itu sekarang wow kabar speaker wow mempatuan kita kamu gitu dalam grup sebagai kalender o sapal talapan ordinance resolution calendar Jangan mau kemudian sang Senator Simon dan sapal talapan resolution calendar o pergi mia kerja menpen kemudian tai sapal o tai ket kon resolution calendar kamu Senator Simon speaker niyay patuan mo kung kitawul chairman ng committee na potong committee o mempatuang yato kamagit ang kapredosang ng committee o Legislature resolution number 012 na piniyarisak payo o place na sa batay kalendar ranat Chancel kamagit yung miya kailan withdraw resolution number 12 na piniyarisak payo sang committee may assigner o place mon momot pagkailan kak masa ni koros mo tung kamagito masa ni uwang masa ni so kamagit poita pwede kamagiter poitar I mean pagkailan place kamutan resolution 012 na piniyarisak payo pa sa balmatay resolution calendar dahil kamal maminitew pagkailan kakan wewa pa na many resolution met assistant clerk and Kadkadaur mo try command kak sawas kuma kapin ko resolution of assistant clerk and kata mangan kamutan speaker formal pagpagyo mo ang president ng FSM ang kalangan lang ngayong dispensary in Pohnpei kan o school kan FSM warehouse po miyat puso koy may surplus supplies nan warehouse po makaksawa sa taulul apali anani school of dispensary kan ng Pohnpei lang speaker paduang kami lelem suta nan korong-korong sangan pagpagsuam kailangan kumkupura siya and kapin resolution ang kakpas pasyang pagdalan kakmasa ni may military autoriyaw staff ng kakpatuan kamu Senator Pahrek Plan speaker Iman ada cakap awak terayan all na sempat terpaya resolution of our committee Moin aban chancel ni aban dalato moin kak I makamagut pangkak kawait o menya committee patrosang ye moin chairman abil kak kawait tay kom mal kamu Senator
Child Chapaler, po nituan ay placer, kamamataan resolution 0, tuwa ulit binial riyasak payo, paan sa pulmatay resolution calendar, hak mo ay kuproya po na siya assistant clerk po ang watakatambangan resolution mo. Legislature Resolution Number 0 riyasak payo, a proposal for a resolution humbly requesting and beseeching His Excellency Wesley W. Simina, President of the Federated States of Micronesia, to thoughtfully provide assistance to the state of Pohnpei in terms of donating office equipment and supplies in order to supply the schools and clinics of our state that are desperately short of such items for adoption. Kanangan, Assistant Clerk, pwede resolution mo withdraw may prayer po na siya floor leader Kalangan speaker jungal sekarang wau sapal kom kupura imen bacawan sekarang mod kesempal wajo pegi jalan kak katoropo elar nempe serotua oleh benyal riset payo pekerialan Chancel kamaguto koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show pwede kamaguto poita mia masa na pen kamamatan resolution what Speaker. Kami Vice Speaker Mika. Ibaron kamel me pakpak yumet. O pakpak te koros mangi me. E utut pon matiu isu. Song koros mana letelet. Paki ora paki pancerok. Ari ap sabul madan men kawit pwede withdraw. Sabul madan men kawit bil kawit mamia puloyo me sabong ala spelling niyan so marapan and cross the talk ko mono mutan sign. En kak waktu ko pal. Sang negara o karabaw ipagil kailan sa pulman ki close. Kanangan Vice Speaker Moniban po na siya kamaguto Vice Kom Kupure po Senator Simon kawatan ng limain po na siya Senator Simon kami Senator Simon. Speaker Mao. Mawar ay bahan po na siya kamagut siyang Vice Speaker tayo nagtugti masa na ben resolution with Koros mautung kamaguto masa ni Pwuhng masa ni show kamagut paitar o tayo tungtiar masa na pen kamamatan resolution with Koros mautung kamamatan resolution 02 leben yari isak payo kawata nilime palimaun Kalangan nituan ay aleti koros utung kamamataan resolution 02 leben yari isak payo nituan na maikat kita nila mamaikat. Kalangan miada resolution pan resolution calendar masalah ay pan po na siya floor leader. Speaker imen pegi jalan sapal yang ban miscellaneous. Rojoror. Trial sa palti ang paniratoror, trial katkatier po ni ratoror, o ipan po na siya, Senator Simina. Kalangan Speaker. Wow kapatabat pagyan siyo. Ay tungal retoror me riakis. Kayo mon ay pampanruan ay tungal retoror. Anuya megot magday bangka kukuburang isoto uang puiniyo te aramasmen te business yo. Penday tungol matmataw Pwuhng kakapali kirdan way melel environment rambukat jitu patungan kumay pen ay kasiw ong tronay wasa miye tipsew yo magolong to nan stowa may inden popular rambukat bergen patungan butane gas sin tipsew yo bergen tatong kiyong cook eri matmata may tungalan gi tipsewo main autorailan ka biluya gila mentetok reng tetong kiung cook eri sangon uya ben appointment tipsewo angka trailan ka kapali po ewan show itra business ka gigilong to tipsewo ka yang momon ada ban apali tipsewo maban yang momon appointment tipsewo sin bago jor ganta biden kas ganta tong yung cook apa mau mangai sula was tu
Sola makola nanwal rapa kita cui rai tetong kiyang nan stop up apel penape wananen kailang kat kiyang kupura trai betalang kapan. Eri ibawia motion buang kakasay neng committee climate change yang kakatria kata iraw. Yaman. Chan salamo kamangit sang Senator Simina Melel mebitata canisterin butane kan makan patulong ito. Apelbe en uyawiyang. Karos mautung kamagito masani ay. Uwo masani show kamagit paita mieto masani penirawo. Masotre anituan kawaitwo en asayna ang Committee on Environment and Climate Relation. Karos mautung kamagito masani ay. Uwo masani show kamagit paita o pagpag masan salasang Senator Simina para sa inyo ang Committee on Environment and Climate Relation. Kami, Senator Mobuk. Kalangan Speaker, ay tungol, wow, may tatuan ko to. Ay tungol ratoro, Speaker, epit statement yung, may patutan ng kapan, may wala ka na nandiyan pwede ka ng terminator. I take offense to that statement, Speaker. Karapa, ngay uyali yaman. Walwalian li ng legislature. Ipilmen men kamelele media role model o ikamelele magtrail nan momotin legislature katrail makawata ko sonnat din pung Pahrek nan pungalio extra nane katrailen yata statement me ban derogatory only nan wowo. He personally take offense on statement mo o ikamelala metron level ban take offense to it. Ngayon ikamelala me statement mo epiluya men ko sa wawili. Ari imentogi kacay lola kan and legislature kacaylan kan kanayong yang muna tayo ban address di ng legislature o ng MOA. Kalangan Speaker. Salamat sa Senator Movic, Mike Pwuhng po na Senator Artui. Kamu Senator Artui. Kalangan ng bromo ke sa balay sa karatan wow kay Boni. Mr. Speaker, sansal me niyay pajuan sa kartitay rachoror mapit concern mapit waran na waran China sto sa Mawiuya Convention Center ro. Sansal me momon regularar uya kapal to na lanway to kon. May lalanway to kon me sang sokes ko tila capital. Ay may ang sawad min pagita malwat ma magtay ka kabuko. Imin yata motion yo magtay ka kabuko yang kamdian chayan ko an kak look into that. Kariyaman. Sansal mo kamagit sang Senator Artui, koros mo utung kamagito masani Pwuhng, Masanisyo, kamagit paitar, miya masanabe. Close debate, Speaker. Kariyaman. Masotre, katay mano tingitiyan masanabe o sang ni kawait mamiya assignment mo pa na-assign ng committee, supplementary committee chayan ko. Koros mo utung kamagito masaniyay. Pwuhng, Masanisyo, kamagit paitar, o pwede yanan karwarwo, ay pan patuan pulian try ti o pagi ran chairman o committee chayan ko na pwede irawat ni karwaro o kapretong nan mumutwat non-session, regular session. Kami, floor leader. Speaker, tinggal sekarang wow sabal, kamu kupura. Ikamel me tetongkan magchay labaliran wad musaglan siya na mau melelay. Ria po kaya show. Iman pagitak chailan katsang nanong yakupur o sapali o saksit nialem klokisak. Kariyaman. Senator Simram Komkupura,
motion yung mayor ang try kadlaw apali master boy tay man po na siya kami karos mautung talent ran mo leti sang nan uya kupuran rangot o sa pal penalakap masani uwa masani show motion boy ta Speaker sa palpan ng niyalam. correction sa pal penadialam kalangan o sa pulmatrail uya kupur rare kalangan ng senator karos o pakair magkupur pakair Chairman and Finance Kailangan may speaker kasi bali sa karon wow karagarak men pagi Committee on Finance and kakaupan na murin session ng room ng beo kalangan Chairman and Moni, Chairman and Shop Kalangan speaker sa karsapal, kaya kamting Shop, Lok Riyaw, Ranwot, nan speaker sa kakatong ki. Lok Riyaw, kabungala pakairin na yun. Kalangan Chancel Mount, Chairman and Shop, pagpakair ng Lok Riyaw, non-chamber Ranwot. Kami Chairman in Education. Kalangan speaker, even kanaman na yung committee in education lakap plug wala ng conference one. Committee